Tonga ai ko play pi baro agani ke sngi. Sa chisen pat haga kerteng ke do Jesus Christ. But nga kwa ruban pengen mau fi ba ngala hikai sepang ke ketien ke do play. Haga bi day but ke jing hikai ke bangiyo no Jesus Christ. Ngala hikai ko masautli AA. Yakini ke jing hikai but ngala penrung sibon ki beton kam. Ngala sange managani ke weka Monday nama ga daw chong ka jing bun kam an khlem yo por man step bangan palat yagani ka voice message ke jonga tinga pan ma no pigi be jusna berobor man ta sngi ngan beteng biang yagani ke jing kai ba ini pan kut man ta sngi yagani ka jing kai ke be day but ka banga ai ka teng hikai now Jesus Christ ngala kren shibun ba yagani ke jing kai kumanga la dep ong but ngala dep ong ru kumne baladangi kinria no nakijingi kai lani nagababot yakijingle kijo Jesus Christ hagaba khaddo finu ingin poi shagaba bakla but kalaban poiru kabo Jisu unong ngam ithu ipi naman kawai kabangalap aga Bible banadu ka Genesis nadu ka kitab Genesis hadu ka kitab jingpan pao ka kren bay tang shapang u Jesus Christ ublay uwanra lut yaki aka baro they tang how Jesus Christ but they nakatagadaw nga kwa bangan wanra yakan nga jing sngoto baladang ile yakanugano laningi kren ningi hikai ningi shakriyo blay tangi num yathaw laga jong tangi num hikai laki jong ki rukom sngoto tangi num kunria jingay nagi jing hikai kibaw Jisu hikai namaladang ile kumta nganut ban ong kamdan nongrim satya nagaktim ke joblay tinga kwa mendag sngi bangan penkut ye ngi jingi kai da ka bangawan ra ye ka wai ngi Bible study hot nganomla ani ban kren ko mga kren po Bible study jingi hare ka wai na ki jingi kai ki bangabu ha ka jingi kai jonga ha ka Bible study gadai ba ndangi pet yo Jesus Christ ba haba wan jingi ga pertai udon lepa ha ka jingmut ga jo ha ka jing perkhat ga jo haga vision ke jau ke goal ke mission number 1 udon lepa ke jing perkhat bat kata ke jing perkhat ke dai bau Jisu uwan ya kaban ya kaban hikai bet tang halor ke wei ke nongrim bat kata ke nongrim ke dai u Jisu u hikai shapang ke hima ke jau play tinga kwa mentagi sngi bangan betengi gani daga banga kta kendiat yagi jingi kai ki banga la kren po Bible study ge jingi fi ngayo ibo Jisu no one u yala yaga ktir ge joble o kala ga bamut namaga hima ke jongi beneng kalajan fi ne puli ba yaga Bible u Jisu one ban pen scam yaga hima ga joble hagani ge putei one ban peniar yaga hima ga joble udah keren bun ba ay gani uang ladang be no ia kikso de sindria ki ke jau play kumta te ke hima ke jau play kalawan si sendana pi ibina puli yo Jisu wa agapor ke bagi senran ki pa ye magna ki kli uwe ni ki senran ukli yo Jisu aga gospel ke jau Lucas kelana ke khat we fi yo indo Jisu ukli no senran ukli yo Jisu wang ko try to hikai yang aru bangan duai u Jisu ang lalamen duai ang ku kpa jingi babne no bakhoy ki kuteng jale wan ke hima jame aga kendo ku babne fi kata kade ke jingkwa ko do Jisu bo pa duai baga hima ko do blegan wan ke kendo nga yo I yegani ni kren bun ba yegani la hapot jong ni ke jingi kai fi inda nga pet ba yo Jisu aba wan sing ni ka putay ngam yo iba ukren sipang ki niam ki kom jingi udah pen remru wat di gitu ki jingle niam jingi Jew
Fiu dawan udah le persya le kendiat tu. Ya kata bang udah penkia sabeton udah le ki kambak sabeton kekyo sing sabeton. Nah tetapi pek bahaya gini kemudian uji su dan interest begini ki kamle niam cini. Slot nak ni begini kai sepang kebalang lejong. Ne bani keren para ki kam balang cini. Bani keren sepang ketekajing rong balang ketekajing mi balang. Ngam da yo ba uji su keren ni kata. Kabang yo ba uji su udon ke jingkit kre berkata ni bani hikai. Igi priu bat igi senral. Sepang ke hima ke jong lai. Hoi ngala keren ni gini Bible study. But ngan kita kendiat igani ani ka jaga. Fi dala pipuli na ka gospel ka jong Matias. Kalan ang ka bakhat lai. Fi yu ibo Jisu na ukren ya ka parshi ka jong unong bet. Na ukren syapang ka parshi jong unong bet. U Jisu u ang kumni. Dak lanang ka bakhat lai Matias. Kada khat ka bakhat prata terka ang namagata pin snow ya ka parshi unong bet. Haba ununur uyo snow iga ketin ke hima ban snow to ika. Fi uang iya ka jing hikai uang ka ketin jong ke hima. Pinapet about Jisu uang yalap iga gospel ru uang yalap iga gospel jong ke balang Presbyterian ke balang Katolik ke balang fellowship ke balang Baptist ne Methodist ne ta. Uang lecture pertai yalap iga gospel jong ke hima. Vipuli lanang ka ba arfu sao jong Matias. Habau Jisu keren cuma gejing lap dekat bakat sao lanang bakla. Wang ti ia kini ke gospel jong ke hima. On yalap aga pertai berawai banang gejing pla. Hangta tiga sawan jaga bakut. Fi upendan kam ia ke ketin ke hima. Nau keren ni ke parsi bara ukuran cuma ke hima. Kabanding kom fi iu hikai ke parsi jong nong bet. Ukuran cuma ke hima ke jong play. Nau keren cuma ke parsi jong ki nyut. Peju ongkum ni. Ya kawai pat ke parsi ngapuli dekat ba arfu sawang. Ya kani kawai pat ke parsi ulabu khmat jeki udang. Antara iki magi beneng kamu beri uba bet yu sembah baba. Hagalan kacau. Hot nganong batai iki ni ke parsi. Haringa si pen i viba. Wikai ke parsi no bet. Wikai si panggai mau play. Wikai si panggai parsi jong ki nyut. Wikai si panggai mau play. Fina puli ke lenong ke ba. Khat lai ke dekat walai puai Matias kong. Yang ini parsi ula buah khmat jeki dong ke hima ki beneng kalau kumu sembai terso. Fi ushim sanau sembai terso. Uhikai ye lenti jong hima ki beneng. Nabi puli ke dekat walai puai wong ukren pat wei parsi ke hima ki beneng kalau kumu tian. Nabi puli ye ke lenong ke ba ye ke dekat ke ba lai pun riu wong u Jisu u batai ke parsi jong nyut. Pipuli dekat ke sabu Ukraine ke hima ki beneng kalau kum ke jingin show ye ke balaburi aga lengka. Aga dekat ke sabu Ukraine cuma ke parsi jauh malu nai berkodor uang ke hima ki beneng kalau kum unong kayu bawat ke malu nai berkodor. Pipuli dekat ke sabu nya uang ke hima ki beneng kalau kum ke jar ke balapret ke duriau bal ke lialum ke jat benriu. Pipuli ke hima ki beneng uhikai sifang ke uang kum ni uang pilayo asngo kiru kila ang uhoa kindrat. Ula ang namagata unong tho baro ubayo hikai fi ngapuli na kalanong ka ba katlay Matias kitukat ka ba sanpu sao sanpu wei sanpu ar wang ini kikinwang ula ang tiyaki namagata unong tho baro ubayo hikai na kihimagi ba ng ulang umubri uba traye uba say na kajingin siya uju uiki iki ba tumay bat iya ka ba rin nga yo i bagini ki parsi baro kibaw Jisu kreni kanutali way our lifestyle san mriunyo pra khandai tali ini ge parsi kibo Jisu ukren pita ukren tang spangai siapang ki nongrim jongge hima ko joplay ukren siapang kan nongrim lane ki nongrim jongge hima joplay kabanga kwa bangan pen i fi me ban pen kan mau piao ban pen pai biang i gibrio banginum dai ban ya lai
naging hikai kujong Jesus Christ. Balay bo Jisu hikai kambon yaga hima kujong play. Fi dan mo priyo bakali ang ako ikajikali. Uang ko ni. Kay kajing pera padang hima play. Pagka hima ki benang. Kajubab jaga galam. Kahima play ukuran yaga benang. Kat baga hima ki benang. Ukuran syafang karukom ke sistem karukom terikam. Kajong hima kajong play hagani ke pertai. Wanra yagani siya kabagan jaman siyem. Tinggal kwa bagan pensyaya fi yagani ke po. Yo yagani ke ketiyam. Ba ujisu uthap agi sunran. Bakin snot ho syafang hima kajong play. But kani ke jing hikai kabau thap syafang hima kajong play. Kalau kita bahaya ke jing imtu gisenran. Kalau pen mongan ongom lo kalau peniat yaki, kalau influence yaki. Kalau penlong yaki ba dah baki sedang sama kiban syukri. Ru ki klemra ya kektian jongki. Hari kilara syafang kehimaga jongplay. Tapi puli ya kanifin lam lesingin siapet ya kani syedin. Ada ngakwa akan digapor bagan ong ifi. Pet ba ngila peniang yaki beriu. Ngila hikai palat yaki nonglim yaki wei. Ngila keren shibon naki beriu ki jong play kelen. Ngila wanra yaki doktrin bat yaki jing hikai ki bubon. Pet bayo ngikin ria naki jing hikai ki jong Jesus Christ. Nama ki jing hikai ki jong Jesus Christ. Ki khamdan kam mani ki jing hikai jing iparo. Fi ngan pen iya gani ki jing shisha. Balay pau Jisu uhikai bon. Sipangga hima ka jong play. Kabaning kong kwa setia. Bamangi ki basyakri iyo play. Menginra iya kaban peniar iya ke hima jongno. Kwa rongin hikai iya ki nongrem jongki hima ki badana kelek. Nama kidan lightly ki hima. Ki batroy kama gani ka pertai. Ka hima ka jong play ka baning kong. Ka hima ka jong bamalan ni setan ka baaran. Bat ka balai ka hima ka jong play. Fi pinwak bau setan uyele ban kren yala ka jong ka hima. Kat bau Jisu wanra ka hima play. Henry ka basnosi ka long gani. Basibun ba nangingi syakriyo play menta. Ikran ka ketin ka jong play. Karo komyo i jengi. Karo komprekat jengi. Kajing temu jengi. Kajing khon kajing iksat jengi barok kadai. Tangkum no ban peniang yaga hima lejong. Pet bayok kajing iseng ka bapilay. Kakalalong ka hima jong pi. Pet bayok ka balang ka bapidon. Kakalalong ka hima ka jong pi. Lani bayok tu kajing iseng ka hima jongno. Nama teng ngila pelet jimbut palat iya kata. Ngidu no kajing yo i. Bangidei ban pet bet. Tangkum no ban peniar iya ke hima ke jomplay. Snosi ban ong. Sibon pa ngi persyang ban peniang. Yala ke jom ke hima. Kabanga ong mga ke hima brio. Ngiyalap Jisu. Ngi keren ke ketin ke jomplay. Tamak hambun sin hi. Ngidan jengkit kli. Yala ke jom ke hima ke jom. Nakata-kata midan ki brio ki banda kabantagan niya. Kalakalalong ke hima jengki. Ndaka niam ke balang. Kalakalalong ke hima jengki. Kim tip syo ban le ay. Lada pi penwit iya gani. Kinda tutru. Kim tiang kon tiang mau kim buram kon buram ksio. Kim buram kme buram kpa. Kim bat iya gani. Fika ngakwa ka nang fika ni ka penpoy yung brio.
Shagajing piniang iga himalajo. Kat ba niyo nagabado daw Jisu kwa ingi bagim tip bagi day ki kon joge hima. Ngi day ki kon joge hima. Baro kat ki ba piniang yo Jesus Khrist ngila yo rong hapo joge hima ka jong play. Para po joge hima ka jong play. Ngiran ka jing tumuban panihari ka. Ngalayo shibon ba. Ya kani. Bagi beriu ki kwa pala ban Hikai. Yala ka jong hima. Pet ngan pen fia kani ka po. Naga ba. U Apostol Paul utho ini. Lakin puli nagkaktil ka jong play. Finla ba u Apostol Paul napipuli ka siti ka jong kinongrong. Kalanang ka bakhat sao ka bakhat ka bakhat niyo. Huwag naman ka hima ka jong play kam day ka ba yapamidi. Hari ka hima ka jong play ka day ka jing kahok. Ka jing suk bat ka jing kaman. How man si ko. Pi upol ro u Hikai ge hima play. Pet ngan pen fi kung ganuk saya ge apostol. Kani nga siya keren barabor. Ngayo iba ki apostol baro. Ki dan kani ge jing snot ho. Pet ngan puli nagaktin ge jong play. Fi ngini puli naka kam ki apostol gul nang ko bapra. Tang ini puli kendiat nagakhat besaw. Naman kita ye ki balapan sakma ki lalay kilang ki dia lap ye kita kaktin. Babu kau Philip ru lalay hiar shishnong Samaria. Baru lalay lap yo Khrist ki pat ba ki la shash ko dag wege jingmat. Nagta na pipuli ki mensim bam koy ki la pertar ki bejam ki la mitno nagi priu ba pangyap siliang ki berko la pengkia. Kalau dan ke jingkmen ki bekrau ga ta shnong. Dan we priu ki tang siwan bujule bertong menshwa ka ta shnong. Bat ula penmayai ki priu jong Samaria udah keren serong ila di bulong we bekrau. Hau baro kele pelet jumun adu berita madu bekrau tam ki do ni priu long ka ta bor play ya ka khat bekrau. Hau te kele pen shashkor na mala menslam ba de jingle bertong ula penmayai ki priu. Sangap ai gani ktin banga chet sutana. Ka ongkom ni Henry anda kilanget yo Philip bau da yalap ya ka kubor ba. Siapa mo? Henry nda kilanget yo Philip bau da yalap ya ka kubor ba. Shapang ke hima ko jong play. Ngada kwa babin bat bayi kata. Shapang ke hima ko jong play. Bat shapang ke kerteng ujis Khrist. Lapan baptis yakibat shinrang bat kentali. Fi Krishnang Samaria kayo iya gi kamba kayo iya gi jing pengkelawat yu niu beriu bale bertong kayo iya gi bor jong blay baro ki penshashkori gi jing lap jong Philip namar ka Bible kong kila nget yo Philip bau yalap iya gi kubor baba ang akwa ti gi ne bangan tap api gi besngap bau yalap iya gi kubor baba Shapangay hima ka jong play. Namtip hakalugo kom ba kibriu ki bayala. Kisnotho. Are ngayo iya gani now Philip. Bau Philip ulit Samaria. Uyalap iya ga kubor babaha Shapangay hima ka jong play. Kanungot na ni menta. Kibayalap yo Jisu. But nipay hagat-hagat jaga kabangi kot siya kajing snotho. Ban penlang bagai hima jo blay kan kelalong ke kubor babaha. Napi keren siya bagai hima blay. Kamlong tamay siya gibriu. Gibriu kila long boring pan ban sengap. Namar baki nong keren kiklemla ban wanra. Ia kata ke jinglong jong ke hima ka jong blay.
Bat dia taga kubor babah kepada na po juga. Nakwa ba ngin poin syata. Baki briu kin pensya skor. Bat bakin nget. Habang yalap. Ia ga kubor babah. Syabang ga hima ga jomplay. Bat mangin ya keren. Syabang ga keteng ga dong Jesus Christ. Kani kadai kawain na kibangayo hagabado. Bagi apostol kibut ia ga jingle jong Jesus Christ. Ki hikai syabang ga hima ga jomplay. Kerpat ifim na singikat mga nang kerenang ni. Ngan pen ifi. Syabang gajing kraw jong ani mga keren. Hadu kat no ladani snotho. Yagani kekentin. Kabaong kehimau play. Kan ya rap sikat day. Yaga jing ya dan tiga jofi. Tangi ni pet yagani gawai kabakam dan kam lesi. Nganget ngan kampule ni. Ngini pule biang yo Matius kalau nang kabakat nriyo. Naga dekat kabakat lain ngan cipule na mga lakren bon mai gani. Hari ngadan maron ra ikawai ka point sang ni. To. Kawai ka point kabadan kaba. Habau Jisu ulawan sige pangkai Saria Filipi. Ula kli ke semran jang udo ang kibriu ki ang u eyanga u kli wang u khono brio. Kila ang ti dan giba ang u Yohanes una penbaptis. Kiway Elias, kiway panu Jeremiah, lani way na ki nang tolpa. Ula ang ki piti pi ang mga long way. Usiman Faris, mabi nga, Usiman Petrus, ula yato bolang. Melang u Khrist, u kon jang blewe. U Jisu te ula yato bolang u sok mame, kusiman u kon jang jona. Nabagado bat kesnam kam simla pen iya katame. Are kupa chunga ubabne. Ngaru ngan ong melang Petrus melang no mausiang. Ngan te ga balang chunga. Tigi kendap ke dujok kinom ladika. Tongan sange kendia dam to. Nabi puli ye gani ke jinja. Pinyo i wai ke jing shisha ga bakrao pala. Ba u Jisu ndau le lamik sunran. Ukwa ban kli kumlo gi snot ho shapang jong. Udah pensange udah alami kisah gini pang kaiser ya. Ano banang ukuran ni tanga bagi dan padu. Bandau kli ni ke jingkli wang ki briu ki ong adai baro sunran gi juba. Rendau kli ni ke jingkli. Wang pipa pi ong adai baro gi snapchat. Namar kim sngot ho lut yo Jesus Christ. Udah Piga jing buat yo Jisu. Kedai kabas ngo sobe larangan buat atau ketiak. Ba ni buat ni kongo tambang ni itu ba udah Naman daw Jisu kali yang ni kejing kali. Kat we ngot kisngap bejar. Para bagi snap bejar kat we ngot. Ujuba tang Petrus marwai. Baru Petrus uang ikaw ay gajing juba bakraw pala uang melang u Khrist ukon tobleng ba im u Jisu pun paikitin uang sok mame ko siman ukon jong jona nabagado abagasnam kam simla pun pawi kitame ada ko pa jong ababane Kitip ini ketian kedai berjeli orang dengan kering kami opor. Kejing itu yo Jisu. Kedai de kejing pen pau kejong play. Kat we ngot kin itu. Ada Petrus sudah kejing pen pau lo pau apa ni. Baru Petrus uyat hu bet ye kejing long. Kumno Jisu long.
Adobo Jisu doang sok mame kosiman kunjong chona. Pi ila na pi wat ega jingsuk wat ega ne. Kani ega jingsuk. Kataga de jingsuk bapi itu ba doktorai. Shibon gibrigi wat ban itu ega. Regi klem wat ban itu ba doktorai. Sok kita kiba itu ba. Yung Jesus Christ. Sengap kan pen iya finga ni kapal. Ndaw la dep ye kren. Ndaw la dep ongan te ga parang. Kedap jang dujak kinum la ika. Pitik wong kum no ga khot buat wong. Bat ngan ai hame yagi shabi gi hima gibne. Kay ru yaga mamente aga kendaw. Ante ika beneng ru kay ru bamen pelat aga kendaw. An pelat ika beneng ru. Ano kum tau la adong yi sunran ju ubanom. Itu ano ru baulang utau Khrist. Kani gede ke jing hikai ke bakrao ngadong ifi. Fi lada fi syakri play. Dan gibri ke bawat banlang pastor. Banlang pesan, banlang rabak balang, ni banlang apostol, ni bishop. Ni wat ni kita itu. Ngam kedokti ngam pendramen itu. Ni pulih si pondru, ni kuat bangin tip nrai. Ni kami jing penpau. Siapa Jesus Christ. Bagataga di jing deko, ke jing pentut, ke jing matla, ke jing dodong. Kedai ka wain da kin nong rim ki bajilio ki bang keren. Baka jing bam itho bahayo Jesus Christ. Kapan matla ia ki kamat macam si. Bat kalau ke jing dodong ka bakrao. Balai bau Jisu orang kumne. Dan ayame ki shabi ke hima ki plek. Ujisu unum ayo shabi jong ke hima ki plek. Hau brio. Ubam itho yo Jisu dewe. Wat lau Petrus sudah brio ba ikum bamlaban shania yo. Andai ujisu shania. Kajing shania kabau Jisu dan kamdei kajing biang jong Petrus. Ada kajing shania kadai ha kajing shalpang lani kajing tumpau. Kabau Petrus uyo yo Jesus Christ. Masa orang fikir dia berjeli orang ni. Fi ladang keren betik ia kajing syakri play. Kajing kiyo aga jing laman sim kadai kajing soto bahayo Jesus Christ. Kajing dan bora kadai kepertaiban keren ia ketin kajang play kadai kajing syai. Kumno bisnoto yo Jesus Christ. Kabala ban peniyang yang fi ada kubakut ro. Kadai kajing itu yo Jesus Christ. But kabang kuat bangan ong kawai ketin ni kapor. Tungin syakri yo blay. Bangin itu bahayo Jesus Christ. Hadu bangin yo igajing syariat no blay. Baun ai hangiru yau shabi joge hima kipene. Tungin yo shabi bani play yang mani. Tungin yo wa shabi bani play kali. Mabon ki awat ke yeng maning awat ki kali ke beram ki awat manang ki save ki pisang ki mabon manipo ngakwa untuk kesni tungin yo inu shabi bo Jisu ai men ushabi shapanga hima to ki pene takadao Petrus ukrao uyo shabi de mo ubo play shabi ningkong menyalap iga gospel din chungka kama pastor ula play udan shabi ban nyalap ba ula play gi laya jar gi mensim ula play gi sanajar ula play gi gospel kelen bat ki priu gi badan shabi jong hima gi jong play ki gi priu gi bala ban le ki gi bet mai gi crowd na ka ta try bon sin gi shakri ngi kwa ye recommendation lani ga appreciation lani wat ye jingiro ru lagi priyo. Ari tungin yo ye jing shania no play.
Bangin ga jing pen pao. Ka shisha yo Jesus Christ. But bangin yo bo play kwa man ayo shabi. Joga hima ga jo play. Na kripat igane ba pindaban shimkia igane. Namagani de ga bedan ka. Dan ka momento ingi. Narangi shuyang na bar. Legend sang pi shakri yo play bro. Shuyang na bar ka ga momento ay. But bon ba ni shakri yo play. Walang ngi ongila mat yu Jisu milangen. Ada ngidang rong ngidang yang na ba na mangin pat dan shabi. Anyo rong support. Joga hima ka jo play. Ngakwangan du ay bo play un yalam na people pin. Sungot ho ini ka jikai. Ngala ong aga jisha de ga bjong. Tama ngamla ban syukuran sa iga jo la sa tulisan tulimita. Tangin lit lang man ay mo try. Kupa daga dot not ka besno mo. Yang ni ga try. Ban tu ay ni priyo. Om ga try bangin kendriya no ni ga again de bangin sungot ho ban wan ra kita baro. Bagay David ga hima ka jo play. Abame David ga hima ka jo play. Ay bangin bread no na ga jing. Ngay ka jing. Trying ay lut shimiga pulang. Ngay lut shimiga jingo bat ga jingo. Long bala kar kui ga kuteng jame. Aga kerteng ga no Jisu ni tuai. Amen man amen. Play kar kui fi. Bless you.